dore ingingo nkuru twabateguriye. Bamwe mu baturage bari barahunze imirwano ibera mu karere ka Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye gusubira mu byabo kubera agahenge. Umwe mu baturage aravuga ko abasirikare ba Uganda batwaye umugabo we. Abamufashe ni Abaganda bari kuzunguruka mu Rwanda, batunyuzeho hano anariko bamushoreye bamuzize, umukurikiye n'abo bakambitse hano yabyoba. Ubwo abasirikare bagerageza kunsubiza inyuma ngo ni muri Uganda hano ku pese yabo mu piso. Umunyekongokazi wavuganye n'ijwi ry'Amerika. Umunyarwandakazi rwiyemezamirimo yashinze uruganda mu Rwanda rufite abakozi barenga 3,000 nyuma y'imyaka 3 rutangiye muri bo 80% n'abagore. Mu gihe gito tumaze mu Rwanda twashoboye gushyira ku isoko karite ya made in Rwanda iri hejuru cyane. Icyo ni ikintu abantu badushimira, kandi icya kabiri tukaba tunashyira imbere cyane imibereho y'abakozi bacu. Marise Mbonyumutwa wazanye uruganda rukora imyenda CND Pink Mango. Nyuma y'imyaka 29 umwana w'umuhungu asigaye mu mirambo mu nkoto za Kinyambi akarokorwa n'umuhisi w'umusamaritani yabonye umuryango binyuze ku ijwi. Ndumva nishimiye uburyo nahuye n'abamasenge narababonye, nahuye n'abanko bose narababonye, abenshi nagiye mbabona n'abandi benshi nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni by'agaciro cyane kugira umuryango. Uwiswe Stanislas Kanyenzira wari gisekeramwanzi muri 1994. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyes Bigirimana. Aloyes wiriweho? Tagize mwiriwe Veniste. Turahera kuri Sudani. Inyuma y'imyaka intara ya Darfur ya Sudani yarabonye amahano y'ubwicanyi bw'agahomerabunwa, umwe mu bakekwa kuba yarabukoze agiye gukubitwa intahe mu gahanga. Ali Muhammad Ali Abdi Al-Rahman, azwi kandi ku izina rya Ali Kushaibe, arenguka imbere ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ifise icicaro mu Buholande mu ndwiza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kane. Umutahe wo kumufata wasohowe na CPI mu 2007. Yagirizwa ivyaha 31 vyo mu ntambara no guhungabanya agateka ka muntu vyakozwe mu 2003 na 2004 muri Darfur. Amakuru kuri Afrika kandi, ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Somalia Larry Andre yaraneguye ibitero biheruka gukorwa na Al-Shabaab muri ico gihugu, ibitero vyahitanye abantu barenga 60. Ambasaderi Larry Andre yavuze ko umutekano mu ihembe rya Afrika udashoboka Somalia idateye imbere kandi na demokarasi n'amahoro bitagaragara muri ico gihugu. Al-Shabaab yarongereje ibitero vy'abatera amabombe bayiyambariye ko ukaba ari umukenyuro uwo muhari umaze imyaka irenga 10 ukoresha. Muri Afrika kandi, perezida wa Tunisia Kais Saied ejo ku munsi wa gatatu yarasheshe inama nshingamateka, yongera avuga ko abashingamateka bazokurikiranwa n'ubutungane. Iri tangazo yarivugiye mu nama yagiranye n'inama y'igihugu ijeje umutekano haheze amasaha make abashingamateka bakoranye ku buhinga bwa video kandi bemeje itegeko rikuraho ingingo zo mu bihe bidasanzwe yafashwe na perezida Saied mu mwaka uheze. Washington, ijwi rya Amerika. Hanze y'umugabane wa Afrika harabandanya havugwa intambara y'Uburusiya na Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ejo kwa gatatu ko Uburusiya butubahirije ivyo bwemeye byo gusubiza inyuma abasirikare babwo bari mu micungararo y'umugwa mukuru Kiev no mu buraruko bw'igisagara ca Chernihiv. Ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi bwo bwavuze ejo kwa gatatu nyene ko Uburusiya bwakuye igitigiri gito c'abasirikare hafi y'umugwa mukuru Kiev, ariko ko batasubijwe mu Burusiya ahubwo batwawe mu bice vy'uburaruko. Ni mu gihe ejo ku munsi wa gatatu perezida wa Leta Zunze za Amerika nawe yavuganye na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Prezidansi ya Amerika yavuze ko aba bategetsi baganiriye ingene Amerika iriko irakora yiruka n'umwanya kugira ishitse ivyo yiyemeje byo gutanga imfashanyo zasabwe na Ukraine. Baravuganye kandi n'akamaro ibigwanisho vyatanzwe vyamaze muri iyi ntambara, hamwe n'utwigoro twa Amerika
nabo bicuditse two kongereza imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine. Perezida Biden yabwiye Perezida Zelensky ko Leta z'Ubumwe za Amerika igiye guha leta ya Ukraine imiliyoni $500 z'amadolari yo gusahiriza ikigega ca leta. Agahenge kongeye kugaruka mu mujyi wa Bunagana mu karere ka Rucuru nyuma y'imirwano ikaza hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ababyibone benshi bemeza ko babonye ingabo za Uganda UPDF muri kariya gace, izo ngabo zirabihakana. Inkuru irambuye Iginashusi Bahije. Bitandukanye n'ejo w'ikirere cyose cya Bunagana cyari cyuzuyemo urusaku rw'amasasu aremereye. Uyu munsi ako gace kari gatuje. Abantu batuye ku mupaka babwiye Ijwi ry'Amerika ko bashoboraga kumva urusaku rw'amasasu kure ya Bunagana. Amafoto na video bisangirwa ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ingabo za Uganda UPDF zikikije abarwanyi bavuga kuba ari aba M23, bamwe bambaye imyenda y'igisirikare bafite n'imbunda, nyuma bashirwa mu modoka ya gisirikare. Umwe mu bagize umutwe wa M23 utashatse ko amazina ye amenyekana yatangarije Ijwi ry'Amerika ko batunguwe nuko igisirikare cya Uganda cingiye muri Kongo kubarwanya kandi batarwanya Uganda. Ariko ejo mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika, umuvugizi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije yahakanye ko ari intangabo za Uganda zingiye ku butaka bwa Kongo. Ati inyeshyamba zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Kongo kiri hafi cyane n'umupaka wa Uganda. Aho hariho mu rugendo rungana n'igice cy'ikilometero kimwe. Urumva ntabwo igitero cyaba ahantu ngaho nuko ngo twicare tuzinga amaboko. Mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira. Umuyobozi w'inzego zishinzwe umutekano mu karere ka Gisoro gahana imbibi na Kongo, Bwana Peter Mugisha, nawe yahakanye ko ingabo za Uganda zafasha abarwanyi ba M23 kubera yuko zitari ku butaka bwa Kongo. Oya, ibyo ninde wabikubwiye? Igisirikare cya Uganda ntabwo kigeze gikandagira ku butaka bwa Kongo. None se abarwanyi ba M23 bari kubafata bate batageze aho bari? Oya, ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Ushobora ute gufata umuntu urwanira mu kindi gihugu uri hano muri Uganda? Imirwano iri muri Kongo. Twe icyo dukora ni ukurinda umutekano w'igihugu cyacu byonyine. Uyu mugore wo muri Kongo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yabonye abasirikare ba Uganda muri Kongo maze bafata umugabo we bakeka ko ari inyeshyamba, bamujyana mu nkambi yabo muri Uganda aho yamukurikiranye ariko bakanga kumurekura. Ubwo we yabonye amasasu abaye menshi abahungaho mu rugo abamuntu. Noneho igihe bazungurukaga mu makaritsiye bari gushaka duyi, basanga ahagaze mu mbuga. Basanze ahagaze mu mbuga bahise bamuzigisha ikoti rye baramujana. Ni bande bamufashe bamuzize? Abamufashe ni Abaganda bari kuzunguruka aho mu Rusisi. Abasirikare ba Uganda? Batunyuzeho hano anaribo bamushoreye bamuzize. Umukurikiye naho bakambitse hano Nyabyoba, ubwo abasirikare bagerageza kunsubiza inyuma ngo ni muri Uganda hano ku pese yabo mu Tiso igitero mu Kibaye. Wamenye ute ngo n'abasirikare ba Uganda? Ubwo nabonye imyambaro yabo ko bambaye nuko bari kutambuka aho anaribo bamufashe ni baragisi yabo aho bamujanye nani yabo nani y'Abaganda. Ntabwo nari nongera kumubonaho kuko ubwo nagiye mwirukanka inyuma bangubise ngo nibiri ngo ninsubira inyuma nje nsubira inyuma. Umusirikare w'Uganda wangubise ngo ninsubira inyuma nta mugore wemerewe baragisi yabo. Hagati aho ibihumbi by'impunzi biracyari Bunagana ya Uganda bizeye ko umutekano ushobora guhita ugaruka iwabo bagasubirayo kuko badashaka kuja mu nkambi impunzi muri Uganda. Kutubwira yuko bakirwanirayo ko ntatari haba umutekano. Twebwe dushaka gusubira iwacu kuko twasigaye ibindi byinshi. Umutekano utaboneka n'ukuvuga azirazika n'utaboneka n'ukugabanya nk'amaroke tubonye iyo bikanyaga. Ntabwo tubayeho ntacyo turya ntacyo abantu no kurara hanze ntaho abantu no kurara yamye mu muhanda
ni mibi kuko turi kunyagirirwa hanze n'uwagira icyo agira ntabwo yabona n'inzu yo gupangamo kunyagirirwa hanze kabisa kuko abariho turababaye ntabwo bworohewe tugiye mu nkambi twagenda tudashaka bitewe n'itegeko ariko ku cyifuzo cyacu twategereza umutekano tukareba ko twasubira iwacu niyo twebwe nicyo dushaka kuko ntabwo twari dukeneye ku buryo twosaba kujya ku muhanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR rivuga ko mu minsi ibiri ishize impunzi zirenga 10,000 zinjiye muri Uganda, abandi bake bakaba bakiza. HCR ivuga ko 1,000 muri bo bemeye kuja mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande, abo akaba ari bo bahabwa ubufasha burimo ibiribwa aho kuba n'imiti. Ignatius Bahizi. Mu Rwanda bamwe mu basenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena barasaba abashinzwe kwigisha ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda gutegurira amasomo ku bumwe n'ubwiyunge abagize uruhare muri jenoside barimo kurangiza ibihano. Icyo cyifuzo baragishingira ku biganiro bagiranye n'abaturage bibumbiye mu matsinda y'ubumwe n'ubwiyunge hirya no hino mu gihugu. Kigali Mutakaboyi. Iyi komisiyo yasuye amatsinda mu turere 10 hatoranywe imirenge 2 muri buri karere. Presidente w'iyi komisiyo Umuhire Adria asobanura ko amatsinda ari hirya no hino mu mirenge amenshi yashizweho n'amatorero n'amadini. Uyu musenateri avuga ko amenshi yashinzwe biturutse ku makimbirane wasangaga aranga abaturage barimo abiciwe muri jenoside ndetse n'ababigizemo uruhare. Senateri Umuhire yumvikanisha ko nubwo aya matsinda amaze gushinga imizi, abamaze kwiyunga bahangayikishijwe na bamwe mu bakoze jenoside banze kwirega no gusaba imbabazi, ubu barimo kurangiza ibihano byabo bagafungurwa bakagaragaza imvugo zitanya abaturanyi babo. Uyu ni Senateri Umuhire ukuriye iri tsinda. Mu matsinda twasuye mu mbogamizi batugaragarije harimo n'uko hari abarangiza igihano bahawe. Hari aho rero twasuye ayo matsinda tugaragariza ko abo bafungurwa harimo n'ababandi batemeye icyaha bagifite wa mutima ukinangiye. Baracyari imbogamizi kuko naho bari usanga hari abavuga bagifite ya ngengabitekerezo ya jenoside, ariko kandi hari n'abagifite za mvugo zitari nziza zikangurira abana babo ya ngengabitekerezo yo ku mashyiga baracyayifite nubwo ari bake. Ni byiza rero yuko nabo bigishwa. Iki kibazo ni nacyo cyagarutsweho n'abandi basenateri ubwo iyi komisiyo yagezaga raporo yayo ku nteko rusange ya Sena ku mugoroba kuri wa gatatu. Abasenateri batanze ibitekerezo basaba umwihariko kuri aba bafungurwa. Ubu abakoze jenoside benshi barimo barafungurwa, abakatiwe imyaka 25 barayirangije. Mu mwaka wa 2022 urarangira nta usigaye muri gereza hari mu bakoze jenoside, kubera yuko n'abari bakatiwe igihano cy'urupfu kuva kivuyeho muri 2007 cyahinduwe icya burundu, nibo bazasigaramo bonyine. Noneho abandi imyaka 25 bose bazaba bari hanze. Ndashaka ko abo bantu bafunguwe bahabwa inyigisho zihariye mbere y'uko bafungurwa ngo bajye muri community, bakagira nk'ahantu bamara amezi 2 cyangwa se bakabikorera muri gereza mbere yo gutaha, kandi bakagira n'uko bategura Abanyarwanda bazabakira. Bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bakirega bakemera icyaha bakarekurwa, ubu benshi nibo usanga muri ayo mashyirahamwe y'ubumwe n'ubwiyunge. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko abataratera intambwe yo kwiyunga ku mpande zombi babahoza ku nkeke. Harimo abantu bagifite imitima ikomeye, bakinangiye imitima, mbese bagifite ikibyimba ku mutima. Iyo bambura gutya ngenda cyangwa ndi kumwe n'abasaza n'abandi tugenda dusabana, dufite n'amatsinda tuba turimo avuga ngo nguriya ngo yatuvuyemo ngo nawe yabaye Mututsi. Nyine nanjye hariho abantu nk'abo ngabo baracyanyishisha kugeza n'ubu. Inzego zirimo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda zasabwe gushyira imbaraga kuri iki kibazo. Abafungurwa bakoze jenoside ubu barimo kurangiza ibihano bo bakigishwa kurushaho. Kugeza ubu icyegeranyo giheruka cyakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bw'Abanyarwanda itaravaho cyasohotse umwaka ushize cyerekanaga ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda kigeze kuri 94%. Iri janisha ariko hari bamwe mu baturage basanga rishoboka bashingiye ku mibanire bafitanye n'ababiciye ababo muri jenoside, abandi bakerekana ko inzira ikiri ndende.
jewe wanyiciye umugore ndamuzi ya umwana we navuye kumusabira ni ukuvuga ngo izo mbabazi surumva papa we ntarazimuha arabizi ndabimubwira ni papa wawe ni wanyiciye umugore ntuzagire ikibazo ntuzagire nk'ibyo papa yakoze kiriya gipimo bagishingira kuri polisi za leta zihari ntabwo jewe nahita mbyemera ko ariho tugeze koko. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2020 bugasohoka umwaka ushize bwerekana ko igipimo cyo kwiyunga mu Banyarwanda kigenda kizamuka mu gihe mu mwaka wabanjirije uwo muri 2015 cyari kigeze kuri 92.5%, naho mu 2010 cyari kuri 82.5%. Assumpta Kaboyi. Mu gusoza uku kwezi kwa gatatu kwahariwe kuzirikana uruhare abagore bagira mu iterambere ry'isi hashingiwe ku burenganzira bwabo, tugume mu Rwanda. Hari umugore rwiyemezamirimo washinze uruganda rufite abakozi barenga 3,000, muri bo 80% n'abagore. Uwo munyarwandakazi ni Marize Mbonyumutwa, umaze imyaka 3 agejeje mu Rwanda uruganda rukora imyenda Sende Pink Mango, ni narwo rwa mbere muri Afurika rukora amakoti y'imbeho. Marize Mbonyumutwa ndashaka kubanza kongeraho ko urwo ruganda rufatanyije n'umushinwa witwa Golden Gu, ntabwo narushinze njyenyine, wari usanzwe ufite inganda mu Bushinwa. Nk'uko wabivuze kuko dufite abakozi barenga 3,000, hafi 3,200-3,300 ubu ngubu. Muri abo 80% bakaba ari abagore. Kuba ari abagore rero ntabwo ari uko tuvangura, ahubwo ni uko mu byo dusaba mu kwinjira mu ruganda, ikintu cyonyine dusaba ni ukubura umunyarwanda ufite imyaka kandi wuje imyaka 18. Ni ukuvuga ko rero nta bundi bumenyi buhanitse dusaba. Ugasanga rero ku isi akenshi muri kategori z'abantu badafite ubundi bumenyi hakunze kuba yiganjemo abagore. Ni imwe mu bisobanuro impamvu iyi industry ku isi ikoresha abagore benshi. None se gushinga uruganda rukora imyenda mu Rwanda, aho nk'uko abivugaga bisanzwe bizwi ko abagore aribo bakora mu nganda zikora imyenda, urwo ruganda rwanyu Sende Pink Mango usanga rugira uruhe ruhare mu mizamukire y'umugore w'umunyarwandakazi? Uruhare rwose mu mizamukire y'umugore w'umunyarwandakazi, urumva mu myaka 3 niba twarashoboye guha abagore barenze 2,500 akazi, ni uruhare rutari ruto, kubera ko umugore washoboye guha akazi kamuha umushahara buri kwezi, akaba nawe agira icyo azana mu rugo, kuba umuha ubumenyi nabwo ni ibintu bimuteza imbere. Kandi cyane cyane twe turi no ari ahantu tuzatinda tuzarama, nawe ababona ejo hazaza ku buryo ashobora no gupanga ubuzima. Donc ibyo byose ni ibintu nkeka ko biteza umugore imbere. None se mupiganwa mute n'ibihugu by'amahanga byazobereye mu nganda zikora imyenda, ndavuga nk'Ubuhinde, Bangladesh, Ubushinwa n'ibindi? Icyo ni ikibazo abantu bakunze kutubaza cyane ko u Rwanda rwose ni igihugu kitari kizwi muri iyi industry, ukongeraho ko turi agahugu gatoya kandi katari ku nyanja. Aho duhera cyane turi kugerageza kubaka modeli ya industry mu Rwanda, dukeka ko ari modeli y'ejo. Iyo modeli rero igomba kuba yita ku bakozi bo muri industry kurusha wenda uko muri ibyo bihugu bindi babikora. Turabizi ko atari twe dufite ibiciro biri hasi, abakozi bacu ntabwo bafite ubumenyi buhagije, ariko usanga ubu ngubu ikintu rwose dupiganirwaho nuko mu gihe gito tumaze mu Rwanda twashoboye gushyira ku isoko karite ya made in Rwanda iri hejuru cyane. Icyo ni ikintu abantu badushimira. Kandi icya kabiri, tukaba tunashyira imbere cyane imibereho y'abakozi bacu. Ubu rero tukaba natwe dushobora kuzana mu gihugu amakompanyi amwe abishyira imbere cyane, ibyo bita corporate social responsibility. None se ni iki mukorera abakozi banyu b'abagore mu guhindura imibereho yabo, haba ari ku kazi haba ari no mu ngo zabo? Muri ubwo bushake bwo gushaka kwita ku mibereho myiza y'abakozi badukorera bakora mu ruganda rwacu, kandi tuzi ko 80% ari abagore,
dufite amaporogaramu menshi abateza imbere. Nk'icya mbere umwaka ushize twashinze irerero ry'abana aho abagore abadamu bashobora kuza bagasiga abana babo tukabitaho tukabigisha tukabagaburira, umugore nawe agakora ari mu mutuzo, bigatuma kandi nataha no mu rugo hari ibintu byinshi atagomba kwitaho kuko tuba twabyitayeho. Icya kabiri nabwo tumaze umwaka twaratangije gahunda yo guha buri mugore wese impapuro z'isuku zifashishwa mu mihango, nabyo ni ibintu biri muri iyo gahunda yo gufata neza abakozi. Turabagaburira saa sita, tukaba uyu mwaka tugiye gutangiza icyo twise factory grocery shop, izaba ari iduka bashobora kuguriramo ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze ku biciro biri hasi kurusha uko babigura mu maduka asanzwe. Nongereho ko dufite n'amahirwe yo kuba uyu mushinga ushaka gushyira imbere imibereho myiza y'abagore tuwukorera mu Rwanda washyize umugore imbere, aho usanga mu nzego nyinshi abantu benshi bo mu nzego dukorana ari abagore, nabo icyo kibazo bacyumva kandi bagishyigikiye. Nicyo nashaka kurangirizaho. Marije Mbonyumutwa, umuyobozi w'uruganda Sendi Pink Mango rwo mu Rwanda. Agasaro kaburaga kabonetse. Nyuma y'imyaka 29 umwana w'umuhungu asigaye mu mirambo mu nkoto za Kinyambi akarokorwa n'umuhisi w'umusamaritani wiswe Stanislas Kanyenzira. Wari igisekeramwanzi yabonye umuryango binyuze ku ijwi. Ariko ni byiza, ni by'agaciro kugira aho ukomoka, ni byiza. Imyaka yose nemaze kugira ukomoka aho umeze nk'aho ntafite aho mba, nubwo umuntu yega mu gihugu ariko umeze nk'aho utazwi. Urumva nishimye uburyo nahuye na ba masenge n'ababonye, nahuye n'abantu bose n'ababonye, abenshi nagiye babona n'abandi benshi nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni by'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimira ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi buvuye mu ndiba z'imitima yabo. Nta wundi sinzi ukuntu nabivuga, nta kuntu narashakisha, ariko ngeze ku ijwi rya Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakunze. Imana bamugisha. Inzira y'ineze ya Stanislas Kanyenzira ni mu kiganiro Agasaro kaburaga ku cyumweru isa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Nyuma y'imyaka 3 yihagaritswe radio mpuzamahanga y'Ubwongereza kongera kuvugira mu Burundi. Icyemezo cyatangajwe kuri uyu wa gatatu n'ikigo gishinzwe gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora CNC. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Byashikirijwe nyuma y'inama y'abagize urwego CNC rujeje gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari inama yatunganijwe kugira ngo irabire hamwe ibikorwa byarangutse muri ico kigo mu kiringo c'igice ca nyuma c'umwaka wa 2021 gihwanye n'amezi 3 hamwe n'ikiringo c'igice ca mbere c'umwaka wa 2022. Nyuma y'iyi nama abamenyesha makuru bashikirijwe na Ambasaderi Vestine Nahimana, umuyobozi w'ikigo CNC, ibyavuye mu ngingo zari ku rutonde rw'ivyigwa muri iyi minsi 2 harimo kuraba ibimenyesha makuru byatoranijwe mu byasabye kwinjira mu ruganda rwo kumenyesha makuru 8 bikaba ari byo byatoranijwe. Muri ivyo ibigera ku ndwi nibyo byemerewe. Ayo maradiyo yose mu kuyemerera nuko tuba twabonye ko akwije ibisabwa n'amategeko, hanyuma tukaba twongera twabonye ko aje afise ligne editorial nkuko mugisanzwe mukizi yubaka igihugu cacu. Iruhande y'izo radio nshasha zafunguwe, Vestine Nahimana arongoye ikigo CNC yavuze ko banashize mu bikorwa akamo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yateye urwego CNC asaba ko gwatunganiriza ibimenyesha makuru byari byarafungiwe mu Burundi. Iyi nama ikaba yemeje ko iradio y'abongereza BBC yahawe uburenganzira bwo gusubira gusamiranira mu Burundi.
BBC yari nka dosiye igira 9 sense yari yarusavye ko ruzana ikete rushasha kugira ngo rusabe kwemererwa gusubira gukorera ku mugaragaro. Rokete rero aho rizaniye aho riziye rije vuba mbere, hanyuma nta kindi twari turindiriye. Mu ntureka zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 z'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, amaradiyo yigenga atandukanye yaraturiwe mu Burundi. Mu nyuma radiyo mpuzamahanga zisanzwe zumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari, BBC yo mu Bwongereza ndetse na radiyo Ijwi ry'Amerika zarahagaritswe mu Burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2019 gushika ubu. Kuri ubu BBC ikaba yasubiye kwemererwa gusamiranira mu gihugu c'u Burundi, gusa urugwego sense ntiwigeze ruca n'ikanda kubiraba radiyo Ijwi ry'Amerika yahoze ikorera muri iki gihugu c'u Burundi. Ijwi ry'Amerika ryagerageje kuvugisha ambasaderi Vestine Nahimana arongoye ikigo sense, ntiyagira ico yitangariza, gusa asubiza ko ashobora kugira ico bivuga ko mu masaha ari imbere. Gusa kandi Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'uwanonosoye ibijanye n'amategeko Maître Janvier Bigirimana, yumvikanisha ko ari byiza kuba hari radiyo zafunguriwe, ariko anerekana ko bidasiguritse kuba batashoboye gusigurira abarundi n'amakungu icatumye Ijwi ry'Amerika idafungurirwa. Uno munsi rero kubona hariho iradiyo mpuzamakungu BBC bashoboye kugurura ni ikintu ciza, ariko ikibabaje nuko Voix d'Amerique mu gihe bari bayugariye rimwe niyo BBC yoyo batashoboye kuyireka ngo ishobore gusubira gusamirana ku gataka k'u Burundi. Ariko naho nyene nibaza yuko ari ukwibesha, bashobora kuba bifitiye insiguro mwako bwacu ntibisiguritse, ntivyumvikana ingene izo radiyo bugururira imwe yindi ntibayugururire. Dusanzwe tuzi rifise ibiganiro vyinshi kandi bishikira abarundi, ku buryo uno munsi kumbure bagira bati iyo radiyo nitwayugururira biradutera ingorane, ivyo turiko turakora bidatonze bizomenyekana bikwire hirya no hino, kuko umuntu adafise ico ariko aranyegeza ntacotuma abuza kubimenyesha amakuru bikora, ntacobuza ntiyobuza yuko abarundi bashikiriza ikibabakiye ku mutima. Ibimenyesha makuru byari byasabye ikigo kijejwe gukurikirana uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense kuronswa uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro bishika kuri 80 nk'uko iki kigo cyabitangaje. Amaradiyo n'amateleviziyo ashika ku 8 akaba ariyo yabashije kugera ku meza ifata ibyemezo. Indi muri ayo niyo yemerewe, iyindi nayisubiza inyuma kugira ngo ibanze ihinyanyure ibyo yasabwe. Muzemerewe harimo yitwa Radio Igico FM, televiziyo Buja FM, televiziyo Katika Muziki, radio La Voix des Jeunes n'izindi. Hakiyongeraho radio BBC yari maze igihe ifungiwe umurongo mu gihugu c'u Burundi, yasubijwe inyuma akaba ari yitwa Voix de Développement Communautaire do Bubanza. Thierry Ndayishimiye. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mokubeli ya Baro umfasha kuyabagezaho. Tubifurije kurangiza icyumweru neza, dukomeje kandi gahunda yo gusigasira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi kuwa gatanu: rugenda intandaro n'inanga y'urutagangurirwa. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.